Parlok Nongpoh, Pijinjar Haying, Hadukan, Ne Hajkatre Jongpi, Phun Sha Karo Water Supply, Ngin Penpoi ke Kabakoi, Kababang, Bat Kabasinyam. Phun Hau Number, Kendai Lai, Henriu, Pra Iwe Pra, Lane, Pranyo, Sau Not, Henriu Nyo Lai. Phun Sepi, Penpoi Bai, Hajing Pima, Dukan Pima, Jakatre Pima, Penpoi Bet Ise. Haka jing pendon borom ya kesing Republic Day ke bah new penrio jonggari. La pendon borom hakeleng gi jaka jonggari. Bat kene keju ke jing le borom ya kesing kerpang ke Republic Day celebration. La penlong ha Nongpoh hari Bhoi district. Haka bah watla ke de kesing utrai. La ban sakhi ya ke jing isim benta jong gi tenat sarkar baper. Kentup ya gi kena school ki rupai ba. Kabalalong ha ke jing sikhilang u menteri sarkar ke jela. Uba pol Lyngdoh. Nangta UMLA ke thanyu ba Meral Bons im. U Deputy Commissioner ke district u Abhilash Baranwal, ki Officer Sarkar na ke district, u Senior Superintendent of Police ke district, u Vivekananda Singh Rauthar IPS, lembat ki wei. Nalor ki jingai cingkiran bat ka parade na ki pulin, rengkat ki kena school, lapen long ru ke jingai kusnam sya ki nong trei Sarkar, ki bal ai ke jing sekri ki bapaka, kabalong ke jing mentoy ya ke Sarkar bat ke jing mentoy, ya ki pai ba ka thang. Ladies and gentlemen, the first contingent approaching the saluting dais to take the salute now is the Bhoi Police District Executive Force, led by Ambrand Sub-Inspector Shri Kansi Paul Singh. Next in line, we have the Christian Higher Secondary School Boys and Girls contingent under the command of Ms. Lydia Kongla. And following the heels of the Christian school, gentlemen, marching towards the saluting dais is the girls contingent of JMB Nampari. Marching towards the saluting dais is a mixed contingent of Nongpoh Secondary School led by Commander Arun Maki. Trailing closely behind is a mixed contingent of Nongpoh Secondary School led by Commander. Marching toward the saluting dais is the mixed contingent of Morning Higher Secondary School led by Commander Bashirta Khaskara. approaching the saluting dais to take the salute now is the Alpha English Higher Secondary School Boys and Girls contingent under the command of Ms. Miracle Salome Matong. And following the heels of the Alpha, we have the St. Paul Higher Secondary School Boys and Girls under the command of Mr. Prangkupar Shangpiang.
approaching the saluting dais as the C4 Higher Secondary School platoon led by Mr. Nongpoh. Lima ki project Vedica Navar asal bersama maramat pembahasan spa kilometer di Surok pintu ya di Surok lalu wadha dalu pasi garam pani umlin haru patat pa pada Surok umsning jadi dari jingmu dan penyesno Surok akalen kejala nama kejinglek ha jog sokar yang kejitembian Surok ke sokar India Tangshan dalam menjur ya ke projek tabaratba dan penyesno Surok daga jingkai tingka keba arja sanspa kro hapo kene ke projek wala laispa kilometer jam Surok tulin kibala manshan haboro di ayam mansran bersna hatulen gejala dan purnulong ya ke mission 10 kabarong ketong jongi ke sokar ketang
ban penkladur yang dijakasor jongi syekisor tiba itna pat turut dalam leti daga New Shillong Township. Labu iyo mau nongrim ya sekretariat pertamai amau diam akasi megliade mentakasnam. Ia sangi di projek pendian penroy kumpi skills hub, unity hub, New Shillong water supply scheme, bagi pendian yang dijaga ile sports. Kesoka tasna yang surah penisno dan administrative city maudian pada knowledge city kemaukan kawan niat rimba kasurok umir. Tasna lightly disurok bertemai dan pendian yang lelet kawan dan Shillong buat ke New Shillong. Keplan bersna yang kemaukan knowledge city layak cemat buat liquidity bagi kesorkan long kapau nam ada yang kam jengok kai gaji kita sab trekam buat kuliah putih. Bila Dep Menteri yang Shillong Integrated Command and Control Center kebanyakan step yang kilat Jingrakhe kesorkan berpenyat yang kali. Kejala kelayat Syafran Haka Kompensut Yuyut Haka Silat Metric Ton Kejabok Yuyut 8 kut Hamaten Paksana Jal Metric Ton Kaya Jakarta Yuyut Harongkon Songital Atura Milas Tangru Perpendita Pertembha Ikilat Haki Jakasor Shillong Tura Jawai Nongpoh Tasoka Kalawat Ikilat Baik Tingkan Lagi Company Pakiri Shimet Perpentiu Yada Jela Katkum Kamelia State Investment Promotion and Facilitation Act Araja Apusau Pak State Industrial Policy Kendai pun nak siswa negikam Iwak Grid Hakikat Kana Termai Lamang Yaitu Jela Labu Yaki New Land Bank Dagobut Yaki Kendon Joka Melia Transfer of Land Regulation Act Kendai Spa Nongpoh Bagi An Kidul Jong District Council Kasorka Katfan Berkendian Yin Shong Yabarok Nadu Balap Perlat Yaka PMAYG Kajelar Latai Wei Pralak Teligien Hapok Kani Skim Hadu Mentah Hapok Kini Kie Wei Pralak Teligien Papu Arjat Nai Spak Kedai Santri Ien Hanong Gendong Radat Mantai Hakini Ke Asnyam Baradat Kasoka kalau proyeknya cemat berkembang yang di samping yang kejelas akasnya arjat apusau simladon kajing pelip boarding dan load shedding nama kejing kia juga MECL ban penjanai yang tenang boarding ini tiru bahan dan load shedding akan dikasihkan arjat apusan kasoka kalau ban penduna yang kejing dunong na Ganika aggregated technical and commercial losses na alai po 8% saka 100%. Katrat jo kai gadi kasyam bantuan ya kayo kuat bat kamay gaji contoh pada. Na konta kani kasorka dilatih tingka bantuan bah ya kijaka jo kai ibakam pauna. Ya Jingrakhe ya Shillong Peak project kelasdan Shushu kesorka kan pentumai iki apli projek Jingrakhe di barat ba kata kat Jingrakhe ya ka MICE amau kanu pat kajing penitnat ya ka pumyang kami lihat tourism homestay scheme kalau ke job kepala penkladur temai ya ka kam jungo pertai da kajing ai subsidi kiram ki baru nyola tingkah kani ke scheme kalai rapan day iki homestay kumba hundreds ba tili hari jalan katkum kat travel trend report coba sky scanner lapan benar ya nomba Shillong kum kerjaka Jingrakhe papaunam berkrimtam di nongshan pertai na India harus nam araja apusan dari tang mata kesor ke India haka list kabalatam buat ya Baku Azerbaijan Langkawi Malaysia. Kini kelanang Ayla ya kesorka pentintiu ya jela kum ke nomba jong keput ketiam jong keri India. Harusnya arajar afusal
Kejala adalah sakhi inora di bakonam kepatai iba lapedi yaki culture bapir Haka Cherry Blossom Migon Festival. Kesaka kelawat grup pankring yang dijingbai tingkan di company berkirusimat dan pintiu yang kena doakai. Ladap penbu ia mau nolim bantai penbah yang ke Orchid Hotel Shillong Shaka 5-star Horeca Hotel dan Lemon Tree Group. Slightly di 5-star hotel Laplan Pensna Umiam Soara New Shillong. Shushu Lapan benar yang tengah juakai pertai kum ke industri apa Camellia Investment and Industrial Development Policy Ajar South bat mentah telah kelala pensiun di subsidi apa skim bertimai jong masyarakat India unati. Gejala kaya hikmat syah hikmat kepokongsan kerap karyang kejingot senyan jong kerap karyang syah GSDP jong gejala kalakiu Arsya hati kisan senyan baladak kasoka kelasyem yakibun keli di linti berpersian yaki nongrap Lyngdoh Kiskim balapalai pajba Kerumka CM Asia Kiskim penyak iyo ikimar Kesyan ikinorep Bakhamduna kayo kapat Lyngdoh kajing kiit ikimar Akador lebu Akapuar bakahir Kador kayo Kumkwai Wat usulsa Wat kani kelapan mendoy Ya arja Sanspa menurut Inogrep Kami kaya kayo Menyusun benta Haka Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai